Reka mbasuzume n'ikaze mwese mukunda kandi mukurikira Isimo TV. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda ya none tariki 2 Nyakanga 2025. Amakuru yacu akaba agiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu makuru yacu turakubwira ko Donald Trump yasabiye Nobel kubwo kunga u Rwanda na RDC. Mu yandi makuru kandi turakubwira ko RDC ubutabazi bwagenerwaga basambanyijwe bwahagaritswe. Amakuru yacu turayasoreza kuri nk'uvuga ko umuhungu wa Donald Trump ahamya ko kujya ku butegetsi byamworohera. Ni amakuru mwateguriwe kandi mujye kugezwaho nanjye Jean Harerimana ngusaba gukora subscribe, share, comment ku Isimo TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze kugereho umunsi ku wundi. Amakuru ku buryo burambuye ni mukanya. Ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye. Reka tuyahere kuri inkuru bwa ko Donald Trump yasuye Nobel kubwo kunga u Rwanda na RDC. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Olivier Nduhungirehe yavuze ko Donald Trump akwiriye igihembo cy'abaharaniye amahoro ku isi cyitiriwe Nobel Peace Prize nyuma yo gufasha u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo RDC gusinya amasezerano y'amahoro. Ibi yabitangaje mu kiganiro cyihariye yagiranye n'ikinyamakuru cyo muri Amerika Breitbart News. Nduhungirehe yavuze ko umuntu ubashije gutuma ikibazo cy'umutekano muke cyari mu burasirazuba bwa RDC kibonerwa umuti akwiriye igihembo cya Nobel kuko akemuye ikibazo cyari kimaze imyaka irenga 30. Yagize ati amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Congo niyo yari amaze imyaka myinshi ku mugabane, amaze imyaka 30. Hari umutwe wagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi umaze icyo gihe cyose uhungabanya igihugu cyacu. Rero umuntu wese harimo na Donald Trump ushobora gutuma ayo makimbirane arangira akwiye Nobel Peace Prize. Kuwa 27 Kamena 2025 nibwo Olivier Nduhungirehe hamwe na mugenzi we wa RDC Thérèse Kayikwamba Wagner basinyanye amasezerano y'amahoro i Washington DC muri Amerika. Nyuma yo gusinya ayo masezerano, abo bombi bakiriwe na Perezida Donald Trump mu biro bye baganira n'itangazamakuru bishimira iyo ntambwe itewe. Nyuma y'ibyo biganiro, Donald Trump yatumiye Perezida Paul Kagame na Felix Antoine Tshisekedi mu biganiro bigamije gusinya andi masezerano y'imikoranire mu bijyanye n'ubukungu. Nduhungirehe agaragaza ko aya masezerano azabaje kuzuza ayo basinye y'amahoro, ariko binagaragaza umuhate wa Trump wo kugarura amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Yagize ati itariki niremezwa, ariko duteganya ko muri ibyo biganiro aribwo amasezerano y'ubufatanye mu bukungu azasinwa ibizuzuza amasezerano y'amahoro twasinye. Twizera ko azaba ari indi ntambwe duteye mu kugarura amahoro mu karere, ariko binerekana ubushake bwa Trump mu kugarura amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Muri 2024 nibwo Donald Trump yashyizwe ku rutonde rw'abahataniye ibihembo bya Nobel Peace Prize nyuma yo kugira uruhare rukomeye mu gutuma Israeli, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu na Bahrain bisinya amasezerano yiswe Abraham Accords. Trump yaherukaga gushyirwa kuri uru rutonde muri 2019 no muri 2020. Reka amakuru yacu tuyakomereze kuri inkuru ko RDC ubutabazi bwagenerwaga basambanyijwe bwahagaritswe. Ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwahagaritse amasezerano bwari bufitanye n'ikigo cyari gishinzwe kohereza ibikoresho by'ubutabazi abasambanyijwe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bukoreramo imitwe yitwaje intwaro myinshi. Amerika yari yarasinye aya masezerano ibinyujije mu kigo cyayo gishinzwe gutera inkunga imishinga y'iterambere mu mahanga USAID. Bityo ubwo Perezida Donald Trump yagihagarikaga mu ntangiriro z'uyu mwaka, nawe yahise ahagarara. Aya masezerano yahagaze mu gihe Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yari yasobanuye ko gahunda zo gutabara ubuzima bw'abatuye isi zo zizakomeza. Umwe mu bavuzi bita ku basambanyijwe ku ngufu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo yagize ati ntiwakwibagirwa igihe wari wicaye imbere y'umuntu umubwira ko nta muti ufite, ko utazi uko wamufasha unamusaba kugenda. Ibikoresho abasambanyijwe bahabwaga birimo ibibarinda kwandura virusi itera sida n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye ndetse no gutwita inda zitateganyijwe.
umuyobozi w'umuryango wa Care International muri RDC Amadou Bokumu yatangaje ko ibi bikoresho byari ingenzi kuko byatumaga abagore basambanywa bagira icyizere cy'ubuzima. Yagize ati ibi bikoresho ni ingenzi kuko bituma umugore wahungabanye yizera ko atazarwara sida, ko nanone atazatwita inda atateganyije, kandi ko nta ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina azandura. Mbere y'uko aya masezerano ahagarikwa, Amerika yagombaga guha ikigo yari yarahaye isoko ibikoresho bigera ku bihumbi 100 mu gihe cy'umwaka cyari kubigeza ku mavuriro arenga ibihumbi 2. Ikigega mpuzamahanga cyariye kwita ku mibereho y'abatuye isi UNFPA cyasobanuye ko ihagarikwa ry'aya masezerano ryagize ingaruka zirimo impfu z'abasambanyijwe, gukwirakwira k'ubwandu bwa sida, ubwiyongere bw'inda zitateganyijwe no gukuramo inda mu buryo bushyira ubuzima mu kaga. Amakuru yacu reka tuyasoreze kuri inkuru ivuga ko umuhungu wa Donald Trump ahamya ko kujya ku butegetsi byamworohera. Umuhungu wa Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Eric Trump yatangaje ko kujya ku butegetsi bw'iki gihugu byamworohera kuko yabanjirijwe n'umubyeyi. Mu kiganiro n'ikinyamakuru The Financial Times, Eric w'imyaka 41 y'amavuko yabajijwe niba byashoboka ko undi wo mu muryango wa Trump yakwiyamamariza kuyobora Amerika, asubiza ko nta kidashoboka. Yagize ati urabizi bibaye ari yego, nekereza ko inzira ya politike yaba yoroshye, nekereza ko nabikora kandi nekereza ko n'abandi bo mu muryango wanjye babikora. Abashijwe niba umuryango wa Trump uri mu nyungu kubera ko umubyeyi we ayobora igihugu, yasubije ko ibyo atari ko biri kuko ahubwo wahombye. Ati niba ari umuryango utarabonye inyungu muri politike ni uwa Trump. Perezida Donald Trump afite imyaka 79 y'amavuko, izabukuru no kuba ari kuyobora Amerika muri manda ya kabiri bituma benshi batekereza ko atazaba kiyobora Amerika nyuma ya 2028. Eric yavuze ko atazazaza nk'umubyeyi we muri politike ya Amerika, bityo ko igihugu ari cyo kizasobanura ibyo abantu bibaza. Ni amakuru mwateguriwe kandi mwagezwagaho nanjye Jean Harerimana, musaba gukora subscribe, share, comment ku Isimu TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze bikugereho umunsi ku wundi.